Your tea for another four, a very so, before Cosimpi. When I'm soon swimming a basakasia, and a ma nipa a yard four. And then so a double floor, and then so a double floor, dear. And I'm a transfer attention TV, and I'm a transfer attention TV. Nay, nature wants some Manobeca. And nature wants some also dear. Not you just said, Ubini so much, Ubini so much, so that they Quevasti Foundation. Quevasti Foundation near. Na me pacho ayemi no brunu adoye eni na me pacho sabli boga se bia queen kura wo enfa me sraw queen e wo Ghana ha oni ba bia me pacho me normal 0548 302985 me sra se bra be so queen ase na e wa adoye wo eni ma se ye na fa wo de be kan boga kra be kan na ewie pa ya ye nhira ene be wo de ya na sabri so mami panchi akase mami papa ameya Church of Pentecost papa ameya nyame enhira na sabri mami chi ameya na pia manan betine dwa so ekita ne pomom na tiemi emfa udata enko hweto kase na mo fa udata fa hwe attention TV YouTube ayinfi kase no attention TV GH Facebook attention TVGH. About your Twitter, attention TVGH. It is so Sabrina or train up there, not Nabatre, not to was, not Catcher or Crasse. Send your TV piano. Attention TV transit, number months and Palo, you refocus entry. Soon eja, soon commander, soon a jar or teenager say. Nemo at ABC who are only madacum. Nemo be a maybe a decay over Tiasse. The one who said ampa nyama hinta nyama sieme na mu onipa bi ate asase we so a na so mfaso wo so etwa se won so onsa ka bi amanfa chi akase ma me papa konto MPP our central region minister me chiao papa nyama kase ne bambo kase so na ma me chia ya president na Akufo-Addo ma me chia bawumia ya papa bawumia ene ya papa na Akufo-Addo na ma me chia John Dramani Mama nyame enhia nyame enye okase na matrasia na eye nkwantana so ebisa nature man the transfer ebisa be cancer njawo de ne hinta oboro wadwene mtiase so e de brewo se wo nka ho a eyiye na mo ne me pese me kire wo se na se nature man nyama boro me so kakra nti me mekasa fa nature wo bebriye mo fa ncha me metie for ma dofo ama eniji abo me wo se eso te me sra mo marking up na masense we dey say me be ko mi bankasa me be go deep places na makokasa na mamu hu se nyama ensokura etwem okwan mu no nyama wo nature e ba akokasa wo ho e be cheche nyama bibiri na wanya mfaso wo na ade ni ni obu ama nature wo mo na hu se nature eso wo mfaso me ka nature wo se enne ye jefo ene na nanam de chichiri efuma ene ye nyankopon de dom yen ko nyankopon na kasa ye nature so ade se ye bisa se what is Holy Spirit. Now, I want to talk about what kind of Holy Spirit is the one who touches we fall down. No, and this is Yamami Sala Kabuli from Eja, Oba, Yantu. Who is that? Yes, you have to Yakopon. Yakopon was yes, was only. Mr. Patembre, say me chamai, maybe Churchill. Yama Wapa, dia, one tiasie, or by do so, maybe Churchill. Out of war. Obi aware for so many years when we say office oba na to so no ofe nti no ofe na to so e pa to be ko mi wen wonu nti me pese obanya bere no ato bo ase no hwe nature man na what trans na nature man to bo ase tutu akyerew ahyehye na apoa na ne we obi anu say fla ho ntwa isu fita na fimu ba o we abawi so ho ye e pese o hwe ni hwe eni isu no kra etwa agumi ka ni nyina we so I never cast on once. Now, what do you want to say? Flower, but me cast you be one at the buy a or for Jebre, not to boss and Peru. Me say, or if I could send me down for a God's replacing ministry. Etna brother, I am Bible. The patron said, Etna brother, I am Bible. Etna brother, I am Bible. TV, Manancoasu, me patron. Se you di for na friend of who are he fine for cratra so baba amana what chance 101 me nua masofo a bukita de machede a muntimi mpega le pacho frodi for kwasenti wo hia nature yere be ho adwuma ene ye ho adwuma wo be pega
na wa hyere na wa fefefe me pa cho tie e bia o yesofo o so person so be kasa attention tv e bia ni pomo me pa cho bra na yemfa yesi bu kwa ni nya kwa kasa me pa cho tie mi odifo akosempi me nkyira me ho na mo ya wada betena se ya wada betena se obi se bo papa e kasa no nkyira na kyira kwan be kyira kwan ewo Ablikma Gapi William Street kanetete ne afre ho loto be ne nyame anu yi loto na firi ho ene bi William Street aba me pa cho futina William Street kwan so ko nka krapa wonsa turn right na asori ne abosa ye froso me pa cho e brada na pa ya che 9:30 ne asha so soma se ndi oya wo bi abra na me nature be wo adwuma me hiri baba wan kwa sa ava mo nature na me be dante me pa cho tie me abo mfote tamat okobubu ne de ade be che ko no wasi a wo de wo ni sa akeke wo sunsun onyame amom nyama bi obu ni sidan nti sa ana odi fa percent betie onyame amom nyama bi a be de ka sunsun nsam me mama mani a be di mu haban mama maso a be de ten haban mama mani a be to boase ene haban bi nkofo exabre mpre ho na ya wada no so metena si e pa cho e fiada no ayo bojaye na fetie me fiada no bo so me twa to ba akon watch night me ba jere watch night tie ni o program o yeni mu a ya to ni tintie ni spiritual festival sunsumo afache asofo nyina no tonsa frɛ e bia wa adoma kyɛ de yesu mie e wo ho unhu ni yie bra be bie so ama eno na festival no e be start May me fa cho ye sha si May ma etiefo mo fa kyɛ na ye sha se no me fa cho wo so kura hu hia me so wo ere hu hia me fa cho tie ni ye be sha se eye on the May no May ne ye sha se me fa cho tie ni May no ne ere yes, on the 7th of May, 8, 9, and 10. 10 is Friday. Now, 11th and 12th, it's a battle. So, say, May, a fashion spiritual festival. When you have a Phoenicia, a default, a default a fashion. You see, a default a fashion. Na numre 5:30 8:30 ne ya pon me pa cho me se 5:30 8:30 ne ya den ne ya pon obi bi se difo enti se me ti achi e na me ba e na me pese me ba bia odifo me ne den me pa cho o pese o da so den mo betimi ada e be rent matter se go me se on the 7th on the 8th on the 9th on the 10th on the 12th ne wie hyɛ ne so na wo sɛ program na wo ba no wo ba abɛtɛ wo ɛyɛ afahyɛ na first day no mepa kyɛw first day e be use tuntum second day atare code e be use red third day ɛyɛ yellow then the fourth day mepa kyɛw ɛyɛ fitaa na no sunsun sɛ ba ka ho de yɛntimi fa nto dwa ti empanifo hwɛ me sabia buru sabia nyando sabia pronto tie me ye ma media goro adifo mu ne mte obi ti se matata ebabi odifo akwese ntwumi ankasa me wo ho na ebeye ginsem asofo won ka ho obi ti se apostle don ko so bebabi me patcho tie na eye adwuma ano odin asofo a ebe minister no enyina ye enwosra wo ye so na onyame sunsun ene na basa enyomotofo a ebeba no ebedi nsem hwade ye beto nsafre enua bema ohireba credit because ye dunia ye afahye saade ye hi obi a obetima boye no no wa boye no no ma nyuma edu entitiri se ontwe hu mfi na mu obaka dwumadi hu na obeye nhira na me se attention tv fo so ejina mu no mo na ba befa na wiase nyina ne ma ye abrotefo mate atadua gyelele hule ulala na eno direction bi ye bia no mo so mo be bi enti mo to bo ase o me mpre mo odifo atwi bi twa ho akwaba na me koba University Foundation ene so mase be ko na me kuje abofo nkrato na me ba ya to aso yanko yaba nso abotre ne asubie me say
on saka me video afa bi mama me no to da na chi no no so fa ma no tene da na chi no fa ma no pepo so no na ya akwaje nkyene wo no ho no ma me ka no kro bi so oni pa bia wasa asisu bia wo no ma o ye me se we den wo no ma me be cheche na fe me de wo no ma na brɛ we wo ne be ka o se woni mu no ma ti ko wale sa no wo hwe ne structure tintin ne to na yi curve no ana man kan yi curve ayi round se kubeni eno na wo hwe de ko wale ye brother why you mistake sister also hwe be ma ne flat ehimi obetima ehimu ana ro so ti ase ana ma ne wale why se mu ye wie mo no hu pese mba wale ya wo memo bebre wo ho ko wale ne wo ya ko wa wale yin ya wo ma bebre ho ko wo ya ko wa wale yin ni nyina ne se oni mu hyebre oni mu noma se wo noma no ye adwuma de ya me pato ti enye adwuma so odifo papa me be kire flower yi hwere ye we kabara ma pese fa ne ye mama zubiriye mama atiefo ma dofo enhwe afetie we ena se oni mu noma na wakwa wale mu wa yakwa yakoa no we eni di tina ma ya de noma no ebetina no nipa bia wasa sesu bia noma hwade be ma okoware na insusu aso be wana okoware no se okra na mpa ho ana se okra ne abusia ne nhia insusu aso wo so no ebe haw pa afetie abadinto a yeto no papa dwenye sofo bia ne se otudin ya koti ufo amamre mu a the judicial fo na amamre mu a enye nipa bia na tudin because ese mi otudin no ewo ho special nyame etwusu no so tudin de mam but oni mi te ofisa wo sofo wo ye sofo de ese nyame nsra wo so nti so okono no tudin so me ka sofo ne bayifo wo ko tudin uni ani agora be pega na ne shebra dane what is ye wa sofo be bi do mo de amanfo mba shebre ene di tumi wo sunsun wo so ni jiwa ka mamre mo wo ne otudin ye ko frɛ no yawo yakotu ni Kristo me pacho ye bo papa ni bi ni aye friend Simon ye ka kire ne se owu no betena se no hu akwara ne friend Kristo no Yesu no nti o wi e ka kire ne papa ne mama se mo fa ne ko kire no asampa o ne ya ka so edi medi be hu ansa me ko atias wasase me hira ko se ade ne yanka se Yesu ne papa Joseph ne maame Maria omo omfie ni pani ho anko betima to di mu but ye tro me set place a ye mfa ne nko ne wo so nyansa fo me nsa bi so na timi ni aduhwam koma enti edi nto wo nsunsu aso wala so ni aje program no bia no ni aje sala to was no chese ni chama de bitasi ana wo bi se nyi papa ma fi ampo afi me ade de wo me ho me amfa mba unya bintie enti bi se mia batem no so o mia batem no so a na wa share wa subscribe no wa share na de mo bi say akua betie sempa efi attention TV be hwe odi fo akosi antwi nature man wa tenase na nenum nsam de etesep menum nsam de sa apostle Joseph o build kantanka rough o je cast rough me inspiration no me inspiration ya apostle Joseph o so kaso betimi aye na me de ade na ahye utrim kaso betimi aye enu na beta ne honhom na de wa ko honhom mu na cheche papa ko Joseph onyamisha o ye me inspiration o ye me mentor o ye me lisu ade hu wo papa ko jo emeritus o ya de bia metie wa amaye